dissolviwe ke penyuva pezie ke vika serok hasidi jido ko zevordi ukubu buker shotsa nunu uke penyuva cruz ginu pepi pedu si ginu shiesidi uko ke puma vasutodi mebu pos pesepem bubiekate sedi tengase segesesu rekrak salase lekeviti bubiu ko tsla ke penyuva pejiwe omie ke tsaka chetsa ke tsaka netse mori pochapula ke kri kropula vordi chido ke shotsno go ke pekrol lekemot ke tserini suko online nunu ke penyuva resho uko kezedi ke resho tia ho pe vozito mo suko lari ke tejipe ke penyuva zia omie chido ha sedi ke rio tsidi vor UBC ke hununu uko ke peza ke pekrobaya aliro UBC pastor muke hu sunu yenidi nigo peteze liawe ke huki puri nye reverve ke hira chike voki mori vor ke hira tu se ke baki sheri ke huki puri vordi UBC nunu ke pekrolero unni do ke tse shu se nigo pesisia uko Jova Passion Week no Reverend Dr. Atsi Dole bu ugo Passion Week no Bible study how no ugo tazi vorze dun heko nyoko homia vorle modaliro so hiri bad gigi bado mu Passion ugo Bible study how no vorke leko pateri kama vi ke krang wi le ke basu pelemu nye kon dun he vor le mo badaliro so hi badigi le badi lavor bible study no ke pe krokele tseje the jang le ke to shu guarantee zo ne je ugo kenur he badi je do ma tokola abu ke pe nyofiki te da chale du me Tipeso togi ke ba ke cha cheri du ya ke tse yego ke penyuva yego Jehovah mpezyewe anipu no hiko kepye hiko bu ntemye tse ke lela no hiko kepye hiko bu Krista miedi ke lela hiko ke tezyeben tse ya we ke kepo Jehovah Yeko Krista mietse, nte mietse di, pe modil hutu keta niyamu, pe yodil hutu keta niyamu, derike krepo Jehovah. Noche do ke vika soro kase, ke ko ke mecha kase di, yeko bula vordi, ko tiao sedi, no cruz ginu, ke mejie, Kemengadi yeko pusuts shekese sur kraka sala selekevi tipu pe yeko tzlam pe jiwe anipu jedol di yeko donubali di yeko mepu ketze kele ke me dogo ke khakerebe me donun chatanu silije ye kele ke me do rechir yodale ke viko no ke khakere di yeko bu Lieto Rokfa Javasevor Hego Watsus to Kazu Renate Rutse Hego Vietsigilitsiji Mpeziwe Lieto Azidolela No Maprokevi Pepotse Nkino Kevor Masi Male Pepotsidi Pubusuko Sedi Putopo Kabie Lietono Ntsilasile Disoko se Yeko Rupfer Java Tsaya Getsugola
这道我给头丢些，一个被他老师挖差别，一个被解释个这个呢，non跳不 cross 啥事理解，一个个人那个不认，这个我给被他丢个里边一个位置里的，谁一个给路呢？一个给被来这被你被过啥个里这世界的，给查呀我呀你不，这道。个学掉呢，我一个真的呢，猎头知识、热不知识个这个，喏，他这边说个白的知识，就个人面个白的知识，你干嘛少了不，猎这道你个学之后呢，一个热巴里的，一个马头个白的不，么子里那个是，么热不热意了，热比这个里自己的。Yesus Krista arhakali ozanu nki ke kro ngu ke meje mu teja chase Yahweh. Amen. Tisaviwe, wakela kiri Yesus Kristus anu, workeba siro online nunuri keze kepetro keba bete kelusia. Ugo jedo ketemu kersho ti haunu, choir gobu, ugo ta zedi echali nunu mu nipu di nunu Krista Kruseu erkashana. Uteo banu Batsim heidi nipu diagornasha siro geze etaliri gelidi nipu reshoke. Terienu choir gobu talibo gelisto. Di sasia tali kekri goliro ugo dilikevi tali donunu pre. Projection tali ku mupo diego kasudo. Sala suri mezilie mu a podonu tali kugo pulamodado. Ngotie do Krista Krusginu poseu urtra ke salashake. Krusu krokro we nunne mu uke luchau ngudito. Epu dianu puketse. Jisu pue ke penyo fazori ke penyo faze ke tedadi poteo pola aporichmo. Sichu mona poteo potcha pejeshe. Kitio mia tioi renyo mu temie me vidi penyolie. Siro pue temie riche fadi poteo potcha kernyolie. Ke sieke tsori diese chazota grusginu sieshe.
Jisue posedi cose qui dron rajau che teje po ke ba nouveau. Uko tio vojeru Jisue uko ki tieje uko e ko fe vosatio. Sitze te koko tachere tatio idipu. Deri pitor pupet todi miepeten kawazori awe silelho. Jisu po de keladi. An ki ke to pusatio tieje not have ke kumoza vasse amelietio. Uko getsemane techu no volete. Jisusie. Aluki pi ke chacha ke taki. Nyoko haki bali ke krilamona anu ke me jepie. Sieta to batemu. Nyoko haki badi aze febaleche. Po tiozapi zeretu ke chachuri. Apo chele vitioro te he haubu ateretache. Siri amedomo deri in medo chileche. Judas po seke wau pori getsemane si kekri lamona Jisue po ke dake leko zedi tetche haunu vo ke chache ko pia chala Judas e chepa himi kropo je vo ko ke ja ki chanu ke jami ho mu farisi ko zelidi u mibu mu rengye ko pieledi ke zevor Jisue ha ko pogi chevor ketio si preba sala po e tio pardi Nieko supo fuyaga idi uko ke chosa. Uko podie ke ladi Nazaret Jisu isi. Jisu uko ki apole temyesule isa.
uko jisuze zievo ke jaum ho zunuvor sununu uko poketso mu mikekra kitize japu che popetsu pitori uko mezitio mu kitieja nunu feba nori posieji ko mie pozom he idi kito femie po poketso pitore mo edipua ru kitio ke krifu pori pongu disie no posieji ko mie pozo diemu idi ketolata pitore mo edipulawa telanu zievo ke jau kitio sie no jisuze olif lienu tiodi anu mome pitore rese zodisie an kipuya atemio simozo sishemu meta tev kupata pitore jisu diepukor retralia di krakuita zievo ke jaue jisu pesiewa keto doko rata kiserena uko poze pilat angum hodzenu vor pilat e siropie jisu ve chepahiko zohu tsere chepie potzegishe uko feni merie meketchepo pobu selie disie judako kidiko bu ke viu cheliche idi pokre temeko jisu ngushatse poguwali idi melie shek kuita temeko kro shepeto shatse pilate poguwa kidiola kapie ukotsuwa jisuze golgotha eche techu nuvor mutejomie kinye sabie poguwa temieski vateke vorgo shepetodi no ke penefunioro cruzginu kialichi idi pokenga jisusie apo uko kejo vasuchi uko kedipo chetashitse si kemola for di mehochi hare ke puma jisu la ki desiega mieke penyove nyoke mesau kake wa mie poche uwa
CD 게제 게터디 게토디에 프레데도 아세데스도 시로 선헤스 kinhelio geba gerginie nu vote sie geba sekezo gijre pette zibui bata Sitze saki geta homie su sidisie po Elijah keje Deri gekriko sie helio Elijah vordi pokela shotyo mol heshia mehobakhe sita Petekeze Ssie resoki nu fe habi gejao po tsegi nu rha zu poto zodi rha kinye chita jiu ge gishata mu gezieri pro trata u petekeze sithalodame Christamie Sidi Huvor Sidi Wekunye Tigi Vodi Jesu Ziekengunye
ke dipo puteri tho chiten siega a thole ba ga cha jisungu shat seu vapwe di puli moda to he ga cha sigachuri le kristamie lawe tie ti so jaha u ke penefet hezia tho ga cha mesewe pongu shat seu no mori pongu kerie tho no npeziewe igacha Yesu ula tsomo thorde npezia thorwe isido shri sasari putsole mogacha slanu no powe diepule simo thakata unnu udio partsole mogata sita zo shri posu sili meche uko tie tisoja ha u Krista me zeunu samodoro uko kemerap gori jezo njenuno ndu te hesia tatieno potiu krilerda ga uko susuke pulide jisu kisenu tioshda mo te hesia zanu tioshde shi deri po bethani no Jerusalem no vorlie de vordi uko kesedi nje cheke voni suri nilede Posieta tie uko Getsemane no vordi no city gachacha deri sigaba sie uko vordi judami uko so vordi potele gada munje tizeja rakris sedi micropo merise micropo simo toga chri chatali vizo keglam nyogo tejeu mohovo gacha Sanhedrin no tsprogopeteri su sizo modali viga chla la kenu sile ke vigo Kerchletadi inja pekresedi relivi there you go mi kracho do ge just su mi ho mi se si me chezo there you go ponio ke chedi uko kelet tu nu vorlite uko kelet tu nu vorlite mutsie chidi jisu pie guwa ga to tiu vorde Jisu Krista gugeche poti ha achi do uko English no verse ko posa praneba klam ne uko translation ro porike Krista to de English version no zo shiri diese ga jo ke krida su vat saga jo version go ke krila parda mo ko su mejidi teni de no liro poti li ro su no tuthuda ga chla uko ke vega jo sari chli viba uko tikino pressure ga jo Mati me fe tenye hedie penguno version bauzo shiri King James version English Standard Version Revised Standard Version New King James Version New American Standard Bible Tizaga chukoliro now the 6th hour you see the 6th hour darkness fell upon the land 6 igachu nyogosu lebali Sibadi, the 6th hour, darkness fell upon all the land until the 9th hour. Bavado soru nunu tizi sededa, sidi bavado tepfagazo tizi sededa susupu. Perkier ugo pokrokiker liro, sidi bavado tepfu zepuba. Sidi jisue porofu kashawa isi, sidi posiegada. Sla bavado tepfu nu siegada susa ngulido. Luke shiri Luke me fe se po account nu pugecha mati kem het tudi bavado sorunu tizi vorkata susupu sidi bavado tepfu no jisu siegata susupula Mark liro hayopo pupe kriga show liro ugo chiga pugecha mati mo Luke unyezo gachuro jisu gugawa potiu pumo There it is the word agachu mo pose. Bavado soro mo tepfe. Bavado se pospen su pusha. Mark liro hapo putu kesho liro. Mark kere pengu mefes penguno. It was the 3rd hour when they crucified him. You see, when the 3rd hour. So la bavado seu no pogusha. Bavado tepfu soro no tizi vorda. Bavado tepfu no posiegada susupu. Bavado soru. Cruz gi jaga tu de. Mo
atie version ko po push ga cha mo ke kriri sado there uko se pekraya ga ja King James version, New King James version, English Standard Version, New American Standard Bible hakoli ro Yesu se 3rd 6th 9th there uko version ka sakri New NIV uko mikra NIV sia NIV mori New Revised Standard Version mukye kririsa hakoli ro su explain chepesedi potiu ke di poshiga cha su uko metia ga ja tiu su sede sala uko tie 6R sikaba su liro su pievor dinu sedi su nundato kinhedato 9th isigaba liro tevatie basigidado keglamnya Judam yenogo uko ti soja prayaga joliro ti zius usabavdo promodaya de lavodi ti soleta nikitu se de pargatus kisebas suruki podo sla first arudaliro kisebas suruki no le rivi uko word in se di potit tu yosiwe igatus no leta he kerlamun kids tiu no liro guri gresemo de porhiu nikitu ke par susa bavdo kiriu prayer Sidi Bavado Kiriu, Sidi Bavado Seprocoliro, 3rd Aruliro, Ugola Batefe, Sunuleli Rivi, Bavado Soroliro, Kinhedado, Barodado, Bavado Tefuliro, Tevabase, Isigaju, Piavordino City, Leas, Lando, New International Version, NIV, More New Revised Standard Version, Hakoliro, Batefe, More Kinhelo, Mori Tevatie Basse Meseki Ike Jesus sede Synoptic Gospels ko Matthew, Mark, Luke, Hagoliro Tidi Potiu Tidi Jisu Pierre Cruz gi Gugajatiu Liro Batefe Meseki Pushe Po Batefe Meseki Tidi Cruz gi Gujaga Tati Kinhelo Tsa Tizye Toga Jatiu no Tiziler Gata Susapu Darkness Sibadi po Tehesia Teva Basse Sa Porofu Kashiwa Porfu Kashabadi po Sigada Johan account Mohosmata Uke Vitali Viba Slauko Johan account Risa Mohosike John 19:13-14 I English no Presido Therefore when Pilate heard these words he brought Jesus out and sat down on the judgment seat at a place called the Pavement but in Hebrew Gabbatha. Now it was the day of preparation for the Passover. It was about the 6th hour, you see. Johannem hanu 6th hour badaliro muhauliro Pilat Moses sevordi Pilatbu pochachaga setiu puba judgment tiu. Uko 6th hour so pievodi tiem the synoptic gospels ko captu riu nu lesh daliro hauri kinhelo dato. Muko kinhelo isigaba NIV NRSV muko tini dio Bible chiri kinhelo iside mo how ham hapo le to ke khele mor shoga choba translation mo hobise go thula ga chla chu chide dari Johan li ro ugo record ke kri ga chogo pivordi ke khesli ro how ha baro meseki leken jade Jisue bat hefa meseki poguada liro pilade poguali chega chu baroki su pugato menotorde muhani ha conflict kata kim hede silio kim hedi le moroshoga Johan liro how wordy verse how lega chu no poliro Roman time bu Jewish time boba kisenu presedega cha Romia time liro ugo kim hiude ugo tie kinhelono no tava midnight no sedela lide perlavordi bavdo kirekin yela liro sedela laga chu suliro ugo Roman time suseba Johanne vordi how no pugacha basoru 6 hour how liro Jewish time modi Roman time pasu lady tubaga susule Bible scholars ko ketipia pom ha ke kri horali ropo how ha semole Jewish time me jizole iga Jesus puya sala Jewish time pete me jivo shodoli ro pilat poniega chega cha how baroki dato deri
scholars me potike kriga choko mohabadi vodi romeze ke khega cha konuliro Johanne Roman me tiu no pu Juda me no go mori culture ke krize thuga cha konuliro suliro baroki thulada ke suliro uko tiu selada ke cha jiga cha pununu le mor sho ke cha suleya uko thakebo Johann Dieno jisumo popatake lego go Samaria me fupo Jisu Samaria me fupo zeke sega chusuha potiu les daliro kinhe loki ke chumese musuri 6R ECD ngurido 6 hours no liro judami mo judami pro no mori potige pro no to havodi baroki livise mom hano ugo ke krinu seta daliro tevas 6 hour lio 6 PM kita demo ugo revenge lago do sogo ugo monza die Hatsele dear vela go tigo levoro tavalen homeche kinhe lo levise la poke se po joge krizaba deri ugo tie Roman mietiu ugo bavodo preaga jasunu leshdoliro vordi synoptic gospel ze ke kepevise ba Mark pusageche Mark repingu kusopono Immediately in the morning they bound Jesus and delivered him to Pilate isi Kise kezinu early in the morning translation grupo Kise rana ugo popali dinu sedi pose Pilate ki voda musu kise basoru sa porhi sigiba pomadzari levi posiazari levi mu Johanne Roman me time bu ledinu sedi basoru ga chusu sewe ga chusu ha sus nguli mu Johanne Poti hausi ka krali kan juzo poe Jesus ye jiche ga chemie po ugo kim hedi vodi Gethsemane no bashi sukori siba sosie Johanne Jesus ye pile gi vide si pie poe vodi cruz no ka tso shri thadi ugo ke no mohovodo der Jesus jo no azo moholeta je behold your mother nzo isiga suri lesha tu ga Johann sije ke si Johann delege vit lesha tu ga shahwa Pelesega Jesus leia. Jesus e kapenyo tidi. Mu Jesus e pokria ka jau. The disciple whom Jesus loved. Ika chu hauha Johanna ga Jesus leasla. Johanna poti hawa si tubado. Mu kise ke zinu di mark puga chu uko hakoha leke kesha liro. Uko porhiu sus match parte. Mu kise basoruno no pose Pilate ki vorsha mu Pilate po guale nyokoto po sekedi po chada shi nyoto nyome do chile ta le ega cham hano basoru me seki pomhodza po sieza moresiki ha pushwata liro Calvary ki vogodo bavodo se su potiu les liro potu separ chasa petse phiga chesu sa sizol hote Deri Jisu condition mohoshiliro po me premer mori keshohomi kem hedi chato lega to thanu tyomode me bupov piwaga cha ketchef sokosa me bupov waga cha nje tizijari zemo baga cha mezie pibado Uchao kriego susa seto gacha susa chelil hometie sala ugi ukeko tsase gacha popo cruz piega juri piele mogata tirize kase pue mezie thorgata la sala sa kise basoru meseki nyokoto pozevo gadi bochudo shi chwale che poguale che gacha su pilade pragasha mo uko miepo pronounce death sentence pie su pushwata liro populavo di podojile che ega jago chmodi mezzo voda shi inko jo common practice ro uko chitiu no liro miepo capital punishment ngoli de podukria da valio potigo pori pie potsalaya charila leya hieno ke di potchnba ga di pobo poket cha thela thosuri chalia polas wish ko susungulia deri tietze tuniro Miepo dukriwa do miepo gukria daliro pe pishawa gata siam hapuri formality sukos pasamadi mejvoda yasla uko relidi no sedi keze sus Golgotha
这做路，有个铁，有个 Calvary 意思的 park 包里罗 Calvaria 属里罗 Latin mediano Golgotha 不吧？这做路是，某个 Calvaria 意思的 Latin 那个就图个地皮些的 English no Calvary 意思 part 有个 Calvary 是啦，有个 Golgotha 不太出 Golgotha 是哩。Morshiri uko Calvary shiri ke puba zoga cha susa leli rivi Mark ke puga cha sidi uko bathe femeseki Golgotha mori Calvary gi vorli mu ke bathe femeseki third hour judami laliro third hour no they crucified him isi uko tie bakyardi putie mozalo there uko tiu no lesha daliro so uko to lesha ga Jisue cruz gi jagata su tiude. Kemejes de jagata tiude. Mo kim hedi poguga ugo susa poguaga suri hoyo leshike. Pogugeche ugo mirhi kropono jisu mirhi kropono hidi gupyajade gojalo tupyevodi pobucho hakeha. No copy ke ban yugo signature mi riko poringu yan he mo chuhari practice nuli ro signature chavorzo ke glam nya mi po messi su gupye jaga to uji hano uji metsotu no khasa ga suli ro u messi u fle ken jaga tla haki ha metiza ga tla u wrist no khaga signature chavorzo deri jisu gugacha po account ko mohovoli ro po jeza hano ha khasga cha su ngupekra diese ga chu liro care isi mo Greek no care liro hand su de Greek no risk igacha jesus nguzolemo so catholician no ba metie der catholician no semo ga tla su ngulemo ha ga chego no pitore vodi ke die kinu ba che dicono che ti che le vordi no se di pesi vordi po po no si le di tosle isi che ti pitor po die che capiba che so cosa po die no rezuda che po risk no rezuda che suri care e che se sala sunu siri po die che no rezuda che so go po pavel che basso go rezuda che die su so siri care po die no rezuda e che se che so sala Catholic no puga chege medi jisu zie hanuha gujal haki hanu lelevise deri po alternative ke kripo po hatsatien no po way to for more solo hanu je pet siesle di hanuha ke metinu kele ke vi su chantri bazo musigatory chayametie haginu no po mo fleken jegatala hanu mezle ga tu flen zita di haki hazamo shre hanu no go jalu ye pet siese di no se di hanu ke di no se ke metinuri le ya ga cha siketri ba hai ga chupo pie po jiese mu sidi uko pogu sede kitte puri ke meje de shi Philippines no lesser pragabatiki uko chiti hake ha muthin he thek uko chriba zumoshi ter putika krada chiwe uko guya ti soja hanye filipino ko micropo mo apotiso miswan mogatla zeme pokele di vodi moho motetsuno vogachanye uko 하고 피즈김 헤디 츠보시 로미스 파히메고 제디 고라고 긴탈라가 하고 하페테리아 넥чл라가 저수스치야 무슨 해 우고 미 디에다모구 무 자파니스 미 포사구 자파니스 고 TV crew 고리스 티게서 vorse 뭐 베뇨미 미 코디 구가차 굿투스 고잘레지 투스조 데리 우고로게 디볼라차가 리로 술리로 uko kepeleuliro Krista miezo dere uko kepeleuliro ko legacha uko kinu katsof groboba moreka tsaganya chbaliro kemejega shigano uko penefe uko kacharnu sudon he igachunu no suha hapo mengudino sedi uto upie kemejega suha no su lanu no chiasi mumie poepo guada liro
po community nu ko seda she po ko ni seda she so ko sa where you google wa mi de di nu se di ke mi ko to da mo ge she a penyo se ko di nu se di go ja tu mo she di nu se di mo ho mi ri ri le tie zu tiu se ke ma sa ge ze there good tu shi zo there you go u go to po ti ri pu do mo Cruzuli ro haidi hanum hakro po hinch kro khapi ba di hidi pela bi do de ugule dal ro kerote se de si de peduci parle do ugore po tiu pu a she abu mini pengu ba je more minute se more mini po ja je di su po tiu chi da mo si de la care li ro hako biela sha isi de daru be se va se de u jezel di la gata se ringo mi poro po phiri su do je mo po pisa je ga so mele pato se go rap reposita de a chi ga chu pungo su sa jisu se ke me jisu dali ro po do che ga bazo jisu gi sa chat tu sha kim he de che ya shi ga chat tu sha musla jisu ke me je sedi sie ga che kemeje sedi siege ugo susa leshke ugo pogua mo pogubie ke jatiuno cruzgi jisu dipu ugo ke sedi sokosa mohoshne podie cha tenye pugacha ugo susa puya the 7 words mo soko mohoshli ro po cruzgi jazo shiri Pokele ke riusa miela hale ke basus no bazo mukruz gi unimo thoga chigi no hakezivi thogo grupar ga chigi mega chipo lelivi cruzu gi jaga cha popotopola leperege li messe focus potopola leperege li messe temiri no lesdardo Deri popo me jeko leta modi mietotsu miekedipo zeke sebashi sula pununya ko bazo tiri kruski keme jesse jazo shiri posusa lejezo uko vodi keme jega jepo zeke sele liro uto le perida ya upicha sele liro aya kidi vordi mohosmoga mori hokipo doctor me go se fake krale kenjata de focus pate uto gibadadi di kidi daru khapya tsmoga mare kida gaidi focus u ke meje ke le tikisu miege krimelam halle ke to su chilirese temie u ko mia jomodeso u to le periga tsu chiretor deri hai jazo shiri podie pugo mohoshli ro pochiri poke cresus khasle ke vit de kid de pobashi ke tsu gosa po chjozo ke cha Father, forgive them, for they do not know what they are doing. You see, look, me fe se serediano. Apo ugo ke jovasje, ugo chegabasu siba modeli. Igacha. Jiswe siedada ga jetiu je shri me ke jova gacha. Pongum me ko ke jova gacha su pie ke riech gacha. Mujiswe ki janu vorgacha. Ugo ke jo vash do di vorgacha po cruz ke zozo shiri po ministry su chabazo gacha su senguli mogo mi ke jo vagacha hanum hapo leshike ugo reconciliation sigacha die su sapupia reconciliation zogacha liro bilateral mi party ke nye sedi no sedi ke jo ke facility reconcile chagacha Kezeviga su chamorsh meche reconciliation zogacha deri jisu die hanu mohosgacha unu porhinu lesdali ro forgiveness zogacha we meke jova gacha we unilateral ugo patiga kranu apoka jova sada poka poka jo chamolio akimidi poka jova sada ugo su bilateral sirhinu no leda da isia Temi hako jisuki ugo gajo chamo. Deri jisue fashwate. Ugo hanu no jisu take chiga shigi no hapo leshri vinhe.
mi pongi ke kras sewa levi mu ke kras sega cha siga cha ki jenu luga vorso siga cha zega sega cha bado no poka jo vaswa ka tori letu azo me chede po vor moliro apoka jo val ho iga jenu nu sununum haka kra pera foto ga cha u bege chu mesi setu ga cha susa to levi u ko to chavor mozo shri jisu apo ko ka jo vasje forgive them u ko ka jo vaswa da jo ko sito modele u ko ti do jisu sidi chaga tha sununu u ko ri lele di u ko pie ho yo me zaza di kiti ke nu la voli ke vi bawe mi pon pese sega shu poka jo ngi chavor mosher a anunu poka jo vaswa da we mi pongi ka kras sepi ka to zo shri apoka jova shwadwe ache do apoka jova shwadwe posi mochi deri po apese segasha agi ka kras segasha a akita ti asu vashwadwe jisue ka jova gacha unilateral potope piledi su febada modi potope pishavadi vashwagata su seriugo leshri vinhe Truly I tell you, today you will be with me in paradise. Jerry Miazazu Lebazo. Pongumako Kajovasha Pokeki Temika Shomie, Kenye, Kupeka Basusa, Kupeka Jasusa, Ugo Sia. Miepue, Kemejega Shahano, Mo Jisugi Kedipo Chavashi, Sokosu Muzabadi Mokishi, Deri Pokapenyofer Prigacha, Kapenofer Caprisunusa, Poki vorta dipo rivo jisuki no unke di nouveau ke leki unpezia zori ara krasati jisue ka chahi ga cha febaju kidi jisue po melia to dimo mie po re rivordi jisu non ke di nouveau ke leki ar krasolo jisue po answer sa temutie Abul lesje morivodi ke festival we simo no tia winu azedi ke rchnu badado we temi ke shomi po ke pumami po ri jisuki vorga jisue su pendin pe bawayamo po file pendin pe bawayamo ke se pe bawayamo Deri tenu te toche redit tudi ke penefa fuga vorsus tiemutie ke jova ke Jesus nguleba tiemutie cheke mi toshwa ke bagache uko haunuri siliwe po cruz ge jaga su ha ko zedi sidi po ki ga chacha sesie po kegi gupe ka thauze ke cha ekba su rivodinu sedi po zongu mechie po Tezie gori susa tunya umhiri mervorda jmogeshi deri hi gavopuno povodi pojongu ka shtigi posu pojongu di ponuchati vorda meche po Johan ki to the disciple muhau Johan puba ke susa si susa puya po pokipuga shu ke dipuga behold your mother is he Apo mohosale kenjda ho ki jahanu atu da do jmu deri po njota ho no pomoholiche isi mu bavadosu nunu from that hour the disciple took her into his household Johannes sheri pozedi pokinu vorta gacha sidi pojo Maria moholeta gacha susa ngulie Jisue cruz ge jazo sheri pojo susa popo siezida mokishi Joseph je uko sisamode deri pojo susa hahakunu hito gacha Ponyo tele da ga chasukosa jesida meche ponu jemode sidi pozekira po vodeshi sukono posieme jidi mu mikrno miejono bauzo shresus chmodali hozo Miebu nyo vabadele isishro unu Jesus tamhavoda kita unu ke hukrochdi ta sukoso vodi uyali dogacha ukroili dogacha mu Maria shri u susa
mie ke ko ka semie sepahi go tutu bebe to ke tala no su go se per hele kan jadere porisus ponu jese di ponyo favori ponyo mhingu no tha musuno po ziengu ke shtiki jisue no ajo mohole ta che uko ki kruno sheri ha haidi vordi uti thela chatie ha pu bi ke tsga che su se chia jo nyo go sililo nyo ke khreselilo mori nyo zo mohole morsho mori nyo po mohamenu le morsho die thela go ha pochani se mujisuri pokye khie u poe ke penyo fezo dere temie zedi temie chidil huvor ke temie jo ke peroga chno ke dipo chmor shachi posugo podziki bazodi poe pathosu se pisedi pozemi pelega shas chsha hakoha miraliu le periadi po dipu diuliro I am thirsty isi at the herdali che putate ke meje thorba ga po gugewa pozie pe krugewa sukosa ke meje nje tizja no pete ti ke meje vorje ke po tiewe su the herda ga che putate le stolio su sit televizo po mi ke jova ga su ko chsha mi spiritual concern so mori po jo de visus lesha isi tiewe are ke meje de la the herda le I ke sus le po die pu pengu che po rop faki tsatie po emotional need relieve po spiritual need relieve po ki chaka choliro my god why have you forsaken me Eloi lama sabachthani akepenefa no kidi akhawatemu you see Bible scholars ko vodi hawa pugacha hawa udzakazi thobogacha kepenyofa po mo nyo unye ke khoshgacha mu ke khogacha hawa spiritual connection dosu ke kho tushgacha pogacha kedi pulaga kepenyofa ma kipuri kepuma ze keperoli kenja po mesachi zo kechla mu ponyo we kije kepuma feledi jagacha su popori vapola we rida molekan jagacha tipo vordazo unye ke khoda gacha sidi ponyobu apo moria ke penyofa no kidi akhawatemu isizo ta gacha katso vowe ugo ke penyofa ze ke khogacha hawa jisu de experience chmo gacha su selea chiligo no gazo tugacha akidin hingunu no taledoga isi kerkre thognu khoshiri noeba ke sutonu tsuzoshiri noesnoba hatsake pothalano vozoshiri noeba hatsake vozoshiri noeba akidin hingunu no taledomo kimhedin presence no taledomo chili gazo esizodimo uke penefe presence no ukotho vishe shoshiri uke penefe rihunu bazo muchapu no lestalio uko safe seba uke penefe presence no bagachla muchega no ke puya ke nemheniri au ke penefe presence no bagacha moro ke penefe to ur gose tu yaga jazole welle to amodere uke penefe u medza setu yaga to u memhise tu yaga jazole hakki puri po presence no po baga motetsu no toda mole ukoliro sigache po nuba deri jisumu popo unya dat tegasha kepenefa bamo gatapo unya chikogasha at least for a moment cruise gi jaga jatiki sigache zega segacha po so spiritually mo po emotional needs sa pubisedi ka chacha gata sasari mu jizabadi gezabadi po video it is finished zidaho you see pokedi po la vorshi temie kalaga dola temie halali ka tolanu po chega to ko popo e po pesega shesugosa po getsemane no njezo ga chwe apo chlevi tioli ro hawa chpya therwache isi
abu chmolial holy ron me do chli che isidi cha deripo sia tatie pette khashwa de zo vordi chiwe chite ho it is finished mu kole de ho mi krole ga da mo di chiwe chia de ho bi de ho ko ke lie sus it's a statement of victory Sibadi ugo kinje ke puga shike mhidi the sie bas se ke mhi bas se mesetigi mo pokruz gi jaga jasa potiga kragi sa zite ge ja baron no bas se tizi tho vorda ge josu pu mu pot siewe podia thalo look methe se hidia sorono Father into your hands I commit my spirit side morga shugo pete side mu chega to chade jiwe temir halali ke vi che tipo chmor shi uzie pe krubi se di che pumar haga to so se petezi de ho vide ho kole de ho nto azela le ta chi si di popor fu khasha go was sa nguli jisu e cruz ginu gu che tipo laga romie genunu romie jonunu poguga popesiega tla judamie genunu siedoli ro che tiebe pope krimetie judamie josu Oko che tiebe se Stephen pe kriga Gesù se lebado. Juda milio che tiega lupe se di pe kriaya. Deri rom miliro gu kriga cha ha zano mikino no su silega cha. Kim hedi mi po pet lekevi de pet di no du krido shiga cha su silie mo uko su sesisse. Mu mi po gu ga cha su pocha che kriga chunuri lelevi ubu che meje sedil hu che meje sedi siega su pocha deri che krimi bu ngushde prili ke tola che krimi ko bu ngushde pridi ai chaka zoe chsho idi temi ke sho su bu temi ko bu ke theliga do siga chaka lenuri how ha bu resega su sa chya English no ko excruciating somehow it's excruciating igachu word crucify igachu Latin median uliro excruciare igachu ugo English no excruciating igachu parsi mu excrucia Latin median uliro to torment or to crucify igachu uliro excrucia isishe die English no level uliro it's excruciating. It's a pupevi seshega die kere talk su talk chato diesu crusu zeke perhid zeke perodi die vorgacha susa nulie cruz gino gugacha susa rase mutenga mo judamilaro hauha uko pugacha Jewish writer po Joseph Klusner igacha po pugacha crucifixion is the most terrible and cruel death which man has ever devised for taking vengeance on his fellow men me po du krigacha ha me po gu krigacha ke me je toshe mo tete ko mo hovoliro mi homeliro u gu pegaja skele mo deja ka cruz ki jata yashi Sasiet tulemo hilale ke liye pomode deri ha popo poseu release sedi vogacha capital punishment su sa khashwada zo podu khria do wegachu deri poseu za shri pobu ke meje liviro igacha vie pode titiu no go capital punishment khagasha pori ke kriga chunu no se ya ugo tatro raliro uvo da gacha galeting no chigache bazo Misi pese fabunu pewa gacha susav doyo punu simodadi. Cropoliro ko lethal injection khasudi no sedi pot time in mohobadi no se daru khasadi doyo punu sigada. Deri jisue simo. Pobu kemeje pe chali viro gacha no pogu. Mu bava do soru. U tejege krisabato poki chapi gacha bali vide bava do soru sakit debo. Cruz pogino jaga chasu ki tedde break meje deshi. Romie pehemie po dipusi segache po poza Cicero poro pugacha the most cruel and the most horrible torture you see crucifixion ze pugacha
mu poe pusa ga ja how happy romia donu ke puri heche ranye me chothorle ranye me chale me po gu ga ja su sa ke pu heche si historian thaje ga thu Tacitus a pu ga ja a torture only fit for the slaves me di me la zoga mosie how happy ke krimezia ke pu heche citizens ko dono sa ke pu mechle ke pu heche e ga chude uko sunu jisue cruz gi jaga cha uko susa leshke po go khega chala nu su po cruz gi jawe pula ka sujo me fe senu me fe kinimu me fe senu hidi tu beba zero mi poe se que je tropo chidi po pesiwa mo no si bo pogi po gushiro po mobo dizi ja pete si bogi ja lil ho che ko juda mi jo no chi ke po baya po bus ge bale lo ke kribola ke di bolaga deri no san he po kruadio gu ke wa mi sa Jehovah resep zo ke chala Haidi no Jehovah nke penyofe nbu nkaye kije chnu di se nke tsu perhuwa molika tola mie pong gupika jasa rase pobu kiju perhuga ritual ho isi la juda mi jono mie po guwe liro sanye po krulawali su metidi ugo tejeu moker liro Nicodemo Joseph of Arimathea me Joseph ikachu unye Jesu mo chalide Chidi spice ko sako sapie poken hesha esidi pomo pivo kruwa gacha mo how ha Jerusalem no Jesus ye zrego liro kopas zate Galil keki posia zrego zate papa krado zla Jerusalem no pokiti ke no go vodi pomo piele ga dosu position no bamolevi dere hanu ke nimie teruke famie Joseph Arimathea Joseph susa po mo Nicodema unie ke kroiledi po mo pivodi no sedi po mo chaledi po mo pivodi kruwa ga just sunguli ogo tie do chega jogoliro mo tie do mo tie meseki mo tie te hesia tie koliro ogo chiga cha Jesu pisino to vojaga cha mo go tie tiu no por hiu no go tiu no lestalio po tie cruz gija la kom hachake ni ga se susa ke zedi lesheke Mie gugacha crucifixion house ogachu laliro hasamo jisuri ngupi meche mu jisuri sizo do tedzenu sizo do po mori poto pom hi nunori ngugacha susa chemechezo Herod ke diu segataki ke vasega su parasi Herod the Great so po BC 4 BC ki potivo gada su puya po seuze di river biepar Musutiu no general po Romia general po General Varus ikache poliro menye ke nye mesetepie uko phabise di ko Galil zatie pasotie Galil techepono Sephoris ikache su chauno menye ke nye mesesa tepie gupie tepie gugasha sasa chasi musala mie gugache su hasamo Jesu gugacha suri chapunulesha doliro hasamo haidi chavor jagacha puzo derike di pola di Jesu gugacha ha meyeta mo pochani taga iliro Michael Green polesha dabono po Jesu said zetugacha the most famous death in history is di popu kaglamonya Jesu crusugi gupeka jaula meye Mupo gugacha poesu ke khenu no poto po khashigacha mu poto volunteer chishigacha lanu mu po gugashiga no ke dipo parlishi ke dipo chachishi ke dipo achieve chilishi suslanu no Jesu gugachu we the most famous death in history uko susa lelevi Jesu gugaja tie hauha Keti soha jahau no Jesu gupika ja tsigacha chatsiga susugo mulite Jirogo Jesu piesedi
cruz ge jaga cha kemeje sedinu sedi sia ga jasu uko hayu po su sa ke zedi medomo uto leshke imagine chishke gojal ko no po mesiu so petep liel hogacha mosla no posia tatiet hakro nuro plange por khasde thabam hega jo por khasde u way to fuga dola tige tre chia se jisu gi su cha ga just pupe krimo mosla po mo peteu su sa po we gi no sidi famu khodi haidi jameti ranyo ka liro po mo ko ke khega sa po phego su sa compressor ga su no hali reta ya meche u ke ko pe te su sa ke ngula le di hai din se di halale musidi Peteu sidi compressed chaloisti kemejes chazodo rengu pievodi potiri zega shogo susasiba asla su jisu cruz gi jaga rasu mahodi imagine chadi tezigori potsugi rara pom higori met motale videri po haidi pokyo thallas gosa kengula ledi hasier gajunu haivo gachati po pozomu gacham hedi nguri levi sezo mu akapelem hinguno pokemeje jaga chati po angu gacha asu pelewe sla po haidi sier gachuno res sedazo deri po angu gachati tichenie ga nyesia vorgato nzie ngudino po khega chala isidi po khala sasga cha susa chavor mechezo ke kheki deshi uko pejoa le ke vi me pre uko ke puma me pre deri pomengu a chedo vori yubisino ke huga bakobu ke merenile ke nalano no poke ko pette pi halale di po ke meje jagacha memodi ke meje jagacha su nlamu alawe mupo ala siga sala je ti chenye ke nye sinu pinu no avor ga su po tieza sidi angu pe ke to su dele ke vi vor atsole ga cha su pele tuwe uko tie jisu ke meje jagacha su no ntori lesike po ngu bazo mu nbu kada khega chala no pochka tsovoga sasa uko leke muchase mu thelao jisu gupega jasuno piladem hapo satsa hapo pesedi inscription po khapie po crucigi khagasha sasa uko ngulie mukathot tuniliro pilat liro chu pesedi judda go ki ye chegodola khasha Matino tupigajaso po uko Portuguese Matino accountuliro. This is Jesus, the King of the Jews. Isi Johan po account no pugachusuliro por hikem hezodere Jesus the Nazarene, the King of the Jews. Judago ke diu isi gacho tupiesedi zasi chepia po cruz geja. Mu tsigacha khashishya she me gugatiki. Poki ga chipola po pe jowada shi suliro po char chude temya ha judago ke diu gatala no po guada ho isi ga chu judago nike mochadi po susa tushmeche pichiga jago su ai no chu chali je ju khase je si pilade mo a chiga do chade chilali lo up chiga wo chade isi vordi thalaki jisu pe joga chu no liro uko ai po Romie Caesar Caesar petsuga talaga chunu po pejoa deritie moza proceedings ko liro po se po to judago ke diu sidemo pilade susituba pilade salano no judam Romie jono no po church sagacha su kathomo gacha deri po judago ke diu ke shunu no judago unimo baga su church liro the King of the Jews su pilerdi tusha mo pusagacha Hebrew Latin mo Greek no su sa tusha gacho ko kathula shapu so language senu no tugasha
Temi how pe joga jero pocha sulao king of the Jews ECD language senu khasega cherhiu nguli mo ibrimie juda go pubada suliro ibrimie liro ki jugi ke dipo khasega ki jugi ke dipo contribute chesega uko greatest contribution poliro kepenyofa poker sosu mu religion nanya tatie juda me contribution to the world liro nanya mo kepenyofa poker sosu go su khasha Latin me uko suko so Rome me te Rome me liro ke dipo khapie ke ju tsega law and government uko joko vitor uko governance vise hake khase ke tej jonunu hase ke su Rome me su khapie ke ju tshe Greek me ro ke dipo khashega Greek me liro beauty of form mo and of thought philosophy mazivi ke jogo hasi ige tsatie Greek me liro khashe uko philosopher ko moger liro Greek philosophers ko so ke khotho go de tige che khapese di ki ju tshe sla pila zoga chwa hathe dele di suko language sego pese di khashil homeche there is Jesus Christ crusugi ki junom hasi se nation language sego word inu se di Jesus Christ gino jagaja su ki jeke peteu temi mengu peteu ke penefa poker so zivi agaja hasi agaja mum hathe jodnu se di papotu no che agaja pete go word cruise gino ke sewe cruise es la pomarewe Jesus siega shozomodi temi mengu peteko mu temi am hasi femu ukalu peteu se di chodo agaja su ko so word cruise gino nguliviwe Salau go cruise penyo balike uko cruise no Jesus Christa cruise gino ha hathe devori ke segecha jauno no cruise sile daliro nori sokosa sili vigecha keklamnya sgisnu no parkecha cruise gi uka penefer hiu ngugacha Jesus gupiega ke penefer pozo gacha po imechu Kapene fazoga chu suge jagaja susungulie Crusugi u kapene fajo mu kapene fa ke mietronunum ha seagaja righteous kingdom suri suge jagaja u konguwe Crusugi tezir haraf balivi dere makezivi tho suge sunu beauty mu ha ke sithom ha si kezivi tho sugos sununu pargacha Cruz kinunu parwe uko sla jedo vordi uko jisu ki mhega chukropo zega semu kibashi gacha cruzu lemedo ka vonu uke pumari hagasha susuringu tilete deri cruces yepiwe umengu pete kijmengu pete civilization pete sasa ker hevordi cruz kinunu vapijawe mosla uko cruz piese di hotchke Cruzu penyodil huke musideugo hanu pie hocha ukatep fuchdi ukal hugino Christa Cruz hawa bu me yemi ke liye chliye tenya nyo petepezie Ugo telanu pete keze siatalidi tekatzali kesedi hedie okililome Calvary, King of
bani di metsake chati bo sekeli su su chali do di soja ha ko ha ugo ni pu di kekra reservoir ji mo ke hubri ni pu reso ke chati ha nu ha cha yo bo mo cha bo nu uche ke cha su su chaba do je do ugo pu ti yo bo se di si zi di uge pe ne fom ha chne pu cruise ha to je ko le mo uto foka sala ke cha su su chali ne ba so ugo mini to yo se di si zi di ni pu ulat se ke se ko se rokrasha se ko se le me do se sio che do ni pu di ren se de ni pu di honu urut sabali ro sunu uto si zi di ka pe na fuze ke tsadi ni pu di ha le ke sala se do me non ke lunu haki ke chopo famu biet mengu ke ja tho chdi to yashi chedo krusu mohosdi le ke sana sachi ke puma thephanunu shaphrakeli mengu ke cha su su chato yame kela ke le chao sile nadi foto yame ntse pu tsenu ce que je crois que c'est ce mengudi photo yame tenu que mukeni ce mengudi no photo yame unke mer posel hunadi no harapon no ce photo yame ni pu dieu sevoir ukopetso shde crusu seu mohosha susun lesaji no fugeto mo mengu geto pete cruise ginu tikilizo mo cruise chano no susun muni ki visowe uko ke zedi metso ke chati sus bani do chi cruise lano no uko ko ki le muli de cruise lano no ke la ke le bi uviet chali vide cruise lano no o ke mer ni dil hu foni vide cruise lano no ke ni ke tro susun muni vide uko che do hacha ki ke chobo ni pu in rchadi no un khapie ni pu chsan ba shi su su pie ni pu ki pudi ni pu ki measurement lo ke che su su chli che uko ke zedi metso ke chati bani di a ke chatala u chsdo ngu ke meje ke masa ke krini pu je hava nke kriye ngu ke meje ha ko ha che do her crash di he kon zat se yawe ni pu he ko ke phuma mi zo shiri no si ze no he ko relir kradi he ko favor ge che ni pu he ko su sona ke the je khapien chi yawe he ko ni pu nke kriye su su the kriye di ne ki zu vie ko fodi he ko ke nim hara po ne foto zo shiri che do ni pu cruise lan ne he ko ke ni ke thos su nguli vizo ke che yesus ra kaya we ni pu sala ni pu a khapien chia mu krista ke hunu ni pu che do ki kru ke hiro po ke cha sever crispy ni shia we homi ke la ke liu chasi mudi ni pu che do ni pu ke na jopie ni pu o cha tha ke kru tu ya li ro o bu cruise mo ho ke shiki ke la ke liu no khashia ke cha bu su su mu chi ni pu homi pen ke wa ke hunu ludi no rezap to me ni pu me sa ke mo de tho ke mo ni pu ru ke re ke cha ke hunu pen wa dil hu to ya mo ki shi ni pu inclusive mo ho ke shiki ngino he ko ki le ke lu vi ke cha bu su su mu chi ni pu ho me chen tu pu din bu che do u tse ke so ho la shin din ni pu tse pu so ho ri me ngu to yo mo ki shi je do ni pu za ke din inclusive mo ho ke shiki ke so ho no inclusive gi do kha shi ya ke cha bu su su mu di za ke li tsi chi o me ke no do di ke me re dil hu to ya ni ro ni pu inclusive mo ho ke shiki ngino he ko ke me ro po ni li ke ta
dinu heko sitze bo ma ke tha heko busu sung mulichi no cruise ke ko pi heko ke ko chana sa che di heko ki chaya we ni pu je hava heko ndi ko ren for ke jikem pi ni pu no pu ke kri ke chodo heko ra chba ke che he pelle di ke thiji khapin chya we heko bo ni pu ha ni pu ha ren le di si le di khawa hi chi de heke lu ha bo ni pu di nu kri li ke tola no che do heko pette go kru hi se ke liu chli chi cruise ke kola ke thiji khapin chya we cruise di view la heko che do ni pu ke thiji khapin chya we no za ye chli chi no hyo ke pen fa heko ha ke liu so ke chala te ja ha ko ha pette for heko chole ke tala hi ni pu ke thiji te ru pette chala shia heko bo ni pu ma tho chli to pra ke chen ko ke le ke lu su nu lu di ni pu noi ko li ke tala heko bu ko ke le pi heko vi chdi ni vi chdi nu ni u chdi heko bu lu voli ke tala no heko pette go kri se ke liu chli chi Jesus Christ ara ke liu so nem ke ambe je mo shia we amen yo bi